प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम पेन कपनों पन लिनफो के असang kang haponing chia berta pachitak pon igderapi central cabinet kang ni pon mailong puthot labang so ke asang inkir pon pelu pura lamrai deng ponthu kedam tang corona ki umplu ba porahut rara tuma phan ke cholong le ki chunlong le pen kapajok pon chia phan pura प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम के joy pen rara long an sang pali damlo bangso phi det pia dangalong covid abur nang jumbom theklong si kedam tang pre acheklo ki jut anabangke akejoi pen kirona sang satami ington pon koklo bonta cabinet along pen nala tum sang ki pikang ton ko putha kachedom tun kavedera jok puthot rara tuma phan akejoi pen sang piponthu lo nang pusi chirai ponthulo bangso ke joy pen kirona sang puthot ke bang ji surihini rain kora hinia ningkan Therepo acheklo anrara phan akejoi pen piponthu po pusi chirai ponthu Pinpur में किदम तंग कोरोना के सोबुर जॉइने सुरहिनी राइन को एनिंकान जांगमी acheklo pen bangso के जॉय सांग की पिपोनहुत देत पिया दांगमुलु गफान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जा सरकार पेन पिपजर पोनो bangso PMGKY स्कीम पेन कुटी ट्रकनर के बमुलु गफान पजर पोनोंगलो जोंसी नंगली तुमंग बोंग पेन कुमादने के लोंगडुंदे लपुसोम दोलांग पुलोते टोल फ्री नंबर 1800-180-2087 अनपर्टा 1800-212-5512 number along Humri Ikpen complaint to ignore. News Desk report Karbi Anong Live.